Yes, twongeye kubasuhuza rero, twongeye kubaha ikaze muri aka kanya muri update y'amakuru igezweho, update rwose z'amakuru agezweho n'amakuru yacu n'ubundi tugiye kugaruka kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Tureba uko muri iki gicamunsi uko byifashe mu bice biri kuberamo imirwano, gusa ariko imirwano ubona ko yaciye ibintu haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyepfo rero bantu dukurikiye cyane cyane abanyamurenge, ni mwumve ko rwose muri amasambazane inkuru idasanzwe ibareba, mwe mudukurikiye muri ibyo bice cyangwa se muri aho hantu bari kurwanira. Ndagira ngo munize umwanya rwose mu ntege amatwi, cyangwa se nawe urimo urabyumva ufite umuntu ubashe kumva uburyo ki ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi cyangwa se bufatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FDL ndetse n'abazarendo uburyo ki bateguye kurangiza abanyamurenge badasize n'umwe. Mu by'ukuri hariya imurenge cyangwa se hano muri za Minembwe hari operation bateguye igomba kurangiza icyitwa cyose ko gihumeka hariya muri biriya bice. Nyaboneka ntuze gucikwa aya makuru, cyangwa se niba hari nabo ufite ubona nta buryo ufite igihe gito yabasangize kugira ngo basigare bumve iki kiganiro, bumve uko ibintu bimeze. Urugamba rurakomeje, mu kanya gato amatangazo yandi amaze gusohoka, urugamba rwamaze kuba rwivangamo n'izindi ntwaro nshya cyangwa se ibindi birwanisho bisha. Turaje tubyinjiremo hano muri Minembwe, ubu tuvugana none Helicopter ndetse na Sukoyi ziri gutwika, ziri kurimbura, ntacyo ziri gusigaza inyuma. Sinzi rero Rugabo ngo arazana no kutubwira ngo byagenze bite, niba nabwo urugamba rwo muri abasaru uri kuba bari kurwitwaramo neza. Turaje tubyinjiremo tubagezeho amakuru akomeye cyane, turaje rwose tubagezeho kira kitu kuri iyi mirwano iri kubera hano muri za Minembwe. Turaza kandi gusimbukira no muri za Masisi, naho birava rwose ko urugamba rwahanye inkoyoyo. Ese ruri kubera he, byifashe bite? Byose no muri iki kiganiro cyacu, ntuze gucikwa kuko nakubwiye nti amakuru yacu yo muri iki kiganiro agiye kuba yibanda cyangwa se agaruka kuri front line, kubigendanye n'imirwano, kubigendanye n'urugamba ruri kuba yaba urwabaye ejo hashyize ndetse no kuba uyu munsi muri aya masaha. Byose ni mu byo tugiye kugenda tukugezaho. Hanyuma reka nkubwire ko ubu tuvugana abaturage Kinshasa bafite ubwoba bugendanye n'amasasu yabyutse avugira hano muri umujyi wa Kinshasa. Hanyuma kuri rezo sosiyo nabonye batangiye kugenda bavuga ko yaba ari kudeta yari gutegurwa cyangwa se iri kuba kugira ngo babe bahirika ubutegetsi bwa Kisekedi. Ariko nyine twe twikojeje hirya no hino, twikoze Kinshasa mu mbone zacu, muri drone zacu ziri mu ibyo bice, ziduhaye amakuru y'ukuri kuri iby'iturika ry'amasasu yaramutse aturikira hano za Kinshasa, hafi no kuri stade Martyr. Turaza kugenda ngo ni Martyr, ni Militire, iyi stade nyine ya hano Kinshasa. Turaza kugenda tubigarukaho byose muri iki kiganiro cyacu. We icyo usabwa ni ukubana natwe kugira ngo utaza gucika cyangwa se utaza kuba wakumva amakuru yamaze kuba umuranzi. Mbonero kandi kukwibutsa gukora like kuri iki kiganiro, nshuti yacu ndetse we ukunda ibiganiro byacu, nyaboneka ntucikwe no gukora like kuri iki kiganiro. Nako kantu kagakumwe rero urakandaho, ako kantu kagakumwe ka terebye ubona kameze nka terebye, ugakandeho, ubundi nibinaba ngombwa ukore kuri ako kantu kameze nka fresh gatambikana gusharinga iki kiganiro, gisangize n'abandi, ugisangize n'abandi, ucyoreze amagurupe ajya atandukanye nawe wumve uko ibintu byifashe. Reka dutumikira abadutumye, ubundi duhita tuzana amakuru, duhita tuyarambura, twinjira muri operation, twinjira hano mu by'ukuri muri kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Front line ese byifashe bite, imirwano, umugambi Kinshasa yateguye kumaraho abanyamurenge witwaye ute? Turaje tubyinjiremo. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero ni mutwemerere amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Nizere ko mwese mwamaze kuba mukora like rwose kuri iki kiganiro, mwamaze gukanda rwose like ndetse mwagerageje no kugisharinga cyangwa se kugisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye amakuru agezweho. Aka kanya rero reka duhere kuri iyi nkuru navango y'ubutabazi tugiye kubagezaho, igiye kugaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo aho ibintu byakomeje kugenda bizamba, ibintu bikomeye cyane. Birumvikana muri iyi ntambara iri guhanganisha ubutegetsi cyangwa se ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, ndetse mu by'ukuri n'izi ngabo cyangwa se n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho bari kumwe mu by'ukuri na M23. Byifashe bite rero sasa? Kamanze ndebe. Amakuru sasa reka tuyinjiremo, manze mbabwire kugira ngo tubyinjiremo neza. Reka manze mbahe uyu mwitangirizwa mbere yuko mbahazandane, manze mbabwire iby'itangazo ririho uburigezweho ryuko ibintu bihagaze hano hehe muri Minembwe. Ni naho ngiye guhita ninjira mbaha iyi nkuru idasanzwe. Ni itangazo rimaze isaha imwe yonyine risohowe, rikaba risohowe rero na Lawrence Kanyuka, n'umuvugizi wa ASM 23. Arisohoye n'ubundi agita ko riri flash cyangwa se rwose ryihutirwa cyane, ni nk'umurabyo muri make. Ni itangazo abantu rwose twihanganire, ni itangazo donc ryihutirwa cyane. Avuga ko kuva ku isaha ya 2:00 za mu gitondo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2026, ingabo n'undi ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa mu by'ukuri none ngo zagabye ibitero bikomeye cyane. Ariko none agakomeza avuga ko ibi bitero bazagabye kuri iyi nshuro ari ibitero byiganjemo none indege zitwa ngo zo mu bwoko bwa helicopter. Twari dusanzwe tumenyereye drone, tumenyereye izitwa za Sukhoi, ariko kuri iyi nshuro nk'uko Kanyuka abigaragaza ntago turabona umuntu wo muri za Minembwe ngo aduhe amakuru, kuko urumva ko ibintu byakaze. Ariko none ngo harimo indege mu bwoko bwa helicopter iri kubombarida rwose, ngo iri kurasa bikomeye cyane. Iyi ndege ngo ikaba yaje yagabye igitero iturutse ahantu bita za Karemi, aho rero mu by'ukuri ngo iri kurasa ahantu bita muri za Minembwe, ndetse n'indege mu bwoko bwa Sukhoi. Izi ndege zikaba arizo Kinshasa irimo irakoresha, ubwo n'amadrone, ya madrone bita ngo ni TB ngo niba ari TB6 gutyo. Izi ndege rero nizo ziri kurasara muri biriya bice na za kamikazi. Ubona ko ibintu biri kuba hano muri za Minembwe byakaze. Kinshasa rero mu by'ukuri nyuma y'ibitero ASM 23 bakavuga ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa busa naho bwahagurukiye kurimbura cyangwa se kumaraho burundu abaturage batuye hehe hano muri bice bya za Minembwe. Aya ni amakuru ari kutugeraho.
mu kanya gato iri tangazo arishyizeho hari rya rindi ryari rimaze amasaha 3 agaragaza nanone ko nyuma y'uko muri Kinshasa bari bazi uko bagomba gufungura za mfungwa zifungwa zizira ngo kuba zikorana M20 zarakoranye na M23, ahubwo ahise ashyiraho na video agaragaza ko hari n'abandi bafunzwe. Video hano turayifite, bakubiswa kandoyi, bababoshe bambaye ubusa, babakwebo basigarana udukabutura, bababosha abaturage Kinshasa Wazalendo, ingabo z'abarundi na FARDC babaziritse. Ibi rero sasa bigiye gutuma ngaruka kuri rya jambo Vincent yavuze, itangazo riherutse gusorwa na Kinshasa. Kinshasa yo ubwayo yaratangaje iravuga ngo irashaka noneho guhera ruhande kumara abaturage muri iki gice kugeza ubwo. Donc kwanza ngira ngo na Kongora yarabyivugiye, yabwiye abaturage b'Abanyamurenge mu nama yabereye ahantu bita za Bibogobogo, arababwira ati nta bwoko budashira, ati namwe nimwikomeza kwigomeka mukagira mute muraza gushira. Ibi ngibi nabyo turabigarukaho. Vincent siko mbona hamagaye hari update. Yes, Vincent kanze gato turi mu kiganiro, namaze kwinjira ikiganiro gato ndaje ngo hamagara ahubwo. Nibyo ndimo ndavuga nti mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye n'aka na gato. Vincent urumva ko nawe arimo arakomanga, ariko hari ibindi yarazanye ku mpande, niyo mvuze ntitubikanze gato. Hanyuma Kongoro yarabivuze ati rwose ubwoko nimukomeza kwigomeka kuri Kinshasa, ibyawe byarawe mu bireke, nimutabireka nta bwoko budapfa ngo bushire, ati barabamara. Uyu mugabo ameze nko rwose yari yaje abizi neza. Amakuru dufite rero sasa, murabizi ko bari bamaze ngo ninjiye muri operation, ninjiye mu mukino, mu gakino ka Kinshasa nkinjiyemo neza ndani. Murabyibuka ko baherutse ndetse bo ubwabo twirwaneho binyuze muri Colonel Rugabo, nkuko namaze iminsi n'ubundi mibagejeje ayo makuru. Ngende njuzana inkuru bwa mbere hano rwose mba nzi breakinga, kuko impande zombi mba ngenda nkurura hirya no hino, drone zacu ziba zibari hejuru. Amakuru ya mbere murabizi karenje bababwiye ko bazanye ibintu bita za megafone, ariko irwa drone zizengurutsa utumikoromo hariya zisaba abarwanyi ba AFC M23 ndetse na twirwaneho kumanika intwaro bakiripotinga. Ibyo Rugabo yasubije aravuga ati hiripotinga watsinzwe twe turatsinda, nta mpamvu yo kwiripotinga. Yarabivuze murabyumva, impapuro bajugunya bazishyize mu macupa ndetse bagashiraho n'amafaranga. Ibi byose twagiye tubigaruka, nubwo Rugabo avuga ngo yavuze inoti y'igihumbi, hari amafaranga menshi apakirwamo ahangaha, ugasanga nk'amasandorane n'iki byose bapakiyemo kugira ngo abaturage bahe ubutasi. Kandi ubona ko iyi action bakoze isa naho yagize umusaruro, kuko nyuma y'uko bakomeje batangije iki gikorwa, muribuka ko twabwiye ko hari abasirikare bamwe biripotinze, ndetse nyuma y'iri ry'iripotinga ry'abasirikare batwirwano biripotinze muri FARDC, ndetse ni nabwo bahise batangira gutangira kugaba ibitero kuri MRDP twirwaneho. Ndagira ngo umenyeshe ko usibye ibitero bimaze iminsi, uyu munsi ni wa gatatu hano muri za Minembwe, bari bamaze hafi ibyumweru 3 nta bitero byo hasi ku butaka biriho. Ibitero byo hasi ku butaka byongeye kuba nyuma y'ibu butumwa bire basakaza yize impapuro n'iki byose. Mu by'ukuri ibintu rero niho byaje gukomera, bivuze ngo ubutasi bw'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, bya bintu bagerageje byo gutanga amafaranga n'iki byose byatanze umusaruro. Niyo mpamvu batangiye kugira kugaba ibitero kuri inshuro. Ariko rero ntago byaje kubahira, kuko bahakubitiwe. Abakurikiye ikiganiro cyacu cya mu gitondo twabwiwe ahantu bakubitiwe, ndetse n'imigogo yagiye ihagwa cyane cyane abasirikare b'Abarundi. Hano mfite amajwi ndaje no ndayabumvisha, ariko no bamaze guhinura indi plani. Iyi plani yo ntabwo isanzwe, ishobora kuza gusiga imazeho abaturage b'Abanyamurenge nkuko n'ubundi babyifuza. Nta nubwo bacifuza rwose umuturage ukiri hariya baramubara nka twirwaneho. Niyo strategy bafite, ariyo mpamvu bavuga bati wese wari wese agomba kugira agomba kwicwa. Vincent ntoza avumbwira ngo iyi politiki bari gukoresha cyangwa se batangiye gukoresha iyo ntabwo isanzwe.
amakuru sasa rero aravuga iki? Mwamaze kubona ko indege zatangiye kuza muri bice nyuma yo kugerageza amafaranga cyangwa se bakahambiraho amacupa bagatera abaturage bakayatoragura. Ubu noneho bagateguye umugambi yuko bagiye kuzajya bafata amagunguru bakayuzuza za essence, bakayuzuzamo ikintu bita ibyaka, kubitamo na za donc n'ibiturika byose bakavangamo. Barangiza none izi ndege ntabwo ibyo bizaba bikiri ku rwego rwa drone, n'izi ndege zigomba kuzajya zibyikorera, zamara kubyikorera zikabijyana mu myanya ituwe n'abaturage. None bakagira gute? Iyi essence yikoreye mu magunguru ya ndege ikarekurira iyo ngunguru mu by'ukuri mu baturage b'abasivile. None iyi ngunguru ikaba yatwika kira kitu cyose igezeho hasi. Ngurwo urupfu batangiye kugenda bagenera abaturage batuye hano muri za Minembwe. Ndakubwiza ukuri Kinshasa ibyo iri gutegura, MRDP twirwaneho bararamuka badakitagize ikintu cyo bakora gikomeye cyane ngo barebe uburyo ki ibi bintu baraza kubihangamura. Muraza kuba munyumvira, izi drone zifite ubushobozi bwo kwikorera amatoni y'amagunguru akaza gasukanura hariya muri biriya bice, ubundi operation yabo cyangwa se ibyabo bakagenda gute bakabigenza neza. Ngayo rero nguko niyo makuru ubu tuvugana ari kugira ute agezweho. Ibintu ntago byoroshye. Kinshasa yagabye ibitero, murabizi ko Rugabo we aho na igihe cyose anari buze kugaragara, Rugabo araza ari kutubwira rwose ko babakubise pe, ndetse noze mbona n'amavideo ava ko ngo hari amarango amwe namwe bafunguye. Ariko kuri Lawrence Kanyuka we aragaragaza ko abasirikare hano cyangwa se abaturage b'abasirikare bya Kinshasa bamaze abaturage. Reka nzane amajwi hano mwumve noneho sasa ibyo ndi kukura hano muri za Minembwe ntibisanzwe byo. Reka nze mbapureyingire amajwi hano mwumve uburyo ki izi ngabo zahahurikiye ziri gukubitwa kuriya na gushoto. Izi ngabo ziri gukubitwa hasi no hejuru, ariko nyine mu by'ukuri zikaba zakomeje kugira ute, zakomeje kugenda ziyandayandaho. Aha, reka nze mbumvishe irijwe sasa mu byumve. Ntago ndi buze kurivugiramo kugira mu byumve neza kuko n'ururimi rwumvikana. Reka dutangire mwumve. Yego yewe bari bateye ahantu. Aha. Aho ndamenya ko bahunze ni mu mitende, ariko abandi bahunze kabisa ku mutuntu, abandi barapfa. Nabyumvishe? Abandi barapfa. None da uko niko kuri ko we igatende bahasize intumbi izindi zikorewe 13 z'abarundi. Z'abarundi n'ahandi za Bidego na Karindi. Nukuri ngo ejo hapfuye 60 mu komanda batayo n'abandi makoroneri abiki. Y'abandi banyamoko yaye babayeho nabo bano ubwinshi bafite n'umuvuduko, ariko ko barasiga benshi nabo. None nuko bimeze, nuko naho rugezeho abagurukanye bataritsa. Mwabyumvishe? Mwabona yanje ingabo z'abarundi amakuru ari guturuka hara muri biriya bice yo ari kuza tubwira ko ziri kugira ute, ziri gukubitwa viba, ziri gucapwa, ziri gukubitwa izakabwana. Ariko none wagera hano kwa Lawrence Kanyuka. Lawrence Kanyuka rwose arimo aravuga, ariko ntekereza ko Lawrence Kanyuka, ndagira ngo abantu mudukurikiye muri za Minembwe cyane cyane nk'abasirikare murimo mudukurikiye aka kanya, muramutse mutanga amakuru yo kuvuga ngo muri gutsinda mutari gutsinda, ni uguhemukira abaturage.
niba hari unabatabara yakabaye yatabaye, ariko se yatabara mu by'ukuri yumva ko muri gutsinda. Impamvu bimigarutseho ni uko amatangazo yanyu cyangwa se ibiri gutangazwa biri kuza bitandukanye. Urebye Rugabo we aragaragaza rwose n'aya ma audio, urumva ko bari gukubita byo ku rwego rwo hejuru, ariko no wareba ku ruhande kuri uruhande rwa Lawrence Kanyuka wakaza ari kuvuga ati rwose ati n'amadorone n'iki byose, ariko natwe ama video twareba nkanga aravuga ati abaturage bakomeje gufungwa, twareba video ukabona mu by'ukuri Kinshasa ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ziri kugira ute, zihambiye abantu, zabateye, zababusha amaboko akandoyi, zabambitse ubusa. Mu by'ukuri izi ngabo za Kinshasa ndetse n'abarundi babajyanye muri sale bari kurwongeramo aho ngo bitewe n'uburyo iyi ngoyi iba iri kubababaza. Ibi byose twabireba tugasanga mu by'ukuri donc turukuri icyo turi buze gufata cy'ukuri 100%. Rero reka mbabwire ko haramutse hagize uba ari kuvuga ibitari byo, uyu yaba arimo arahemukira abaturage mu by'ukuri. Nje ubwo icyo nshatse kuvuga muracyumva. Reka banze kwanza mpamagare dushiraho no mugenzi wacu Vincent kubanga bw'ibyuma muduterekereho kugira ngo dukomezanye n'izindi update, ariko tunagaruka tunareba nahanga ngo byifashe bite nawe cyari buze kuba bitangaza. Vincent wero neza? Ewe fighter. Urakomeye? Ndakomeye. Ya nabonaga mukanya urimo urakomanga umbwira ko ibintu bitoroshye n'aka na gato, hari version nshya irimo kugenda ikugeraho igendanye n'amatangazo n'ubundi arimo kugenda akomeje kugenda asohoka biri kubera hara muri za Minembwe. Nkaba naguha umwanya rero tukagaruka kuri itangazo rimaze gusorwa na Lawrence Kanyuka, hanyuma ndetse tunaryanarize tunarisesengure turebe ese iyi ntambara iri kuba hano muri za Minembwe abaturage bakomeje kugenda bahatikirira amatungo n'ibikorwa remezo irimo iraganahi. Nkabangira rero ngo tunahita tufatiraho turigenda tunabisesengura. Nibyo nitangazo rero Kanyuka yo kuvuga yuko ari amakuru y'umutugo. Ubwo sambu bwuye ku 5 z'ukwezi kwa 5 mwaka 2026. Yego. Ukwezi bwa Kinshasa bwazanye indege za helicopter za gisirikare nyinshi cyane kandi zitwaye intwaro nyinshi za gisirikare. Ubuye mu gace ka Karemi kugira ngo bite kurasa mu mirimo y'uko yagaragaje ndetse n'imyambaro zayo. Yego rwose. Avuga yuko kuzana kuri izo ntwaro zidabona helicopter ya gisirikare mu gice gito n'abaturage bitandukanye ari bimwe mu bije bikurikira ibi drone by'intambara nabyo byazanywe, ibisasu byinshi, intwaro zo ku butaka, indege zitandukanye za Sukhoi 25 nazo zazanywe kurasa mu bice bya Minembwe rwaho. Agaragaza yuko ibyo bikorwa bya gisirikare biri gukorwa mu buryo ubona bwateguwe kandi bugize ubugizi bwa nabi bukorwa n'ukwezi kwa Kinshasa bwibasira agace ka Minembwe kandi bagamije kumaraho abaturage bari mu Minembwe. Yego. Avuga yuko ibyo byose biri gukorwa mu buryo bwo kugira ngo bashyigikire politiki yo kumaraho abantu ndetse no guhishura ibikorwa n'ibikomeza gukorwa n'ukwezi kwa Kinshasa, ariko bakanitwikira politiki yo kubeshya amahanga yuko bifuza ibiganiro. Aravuga ati ibikorwa bya Kinshasa bitanganwa bikomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi komite mpuzamahanga nayo igace ikabirebera. Kandi ibikorwa bibi kandi kudahanwa kw'ibikorwa kwari ubufatanyacyaha bukorwa na komite mpuzamahanga. Aravuga ati nta kamara akamaro twitewe ibikorwa by'ubugizi bwa Kinshasa bimaze abasivile mu Minembwe. Ati ngo 23 irakomeza kurwana ku baturage aho biri ngombwa. Ariko byaza bitanga n'ibindi tangazo yari amaze gusohora n'ubundi nabyo agaragaza yuko ibitero by'uko na AFP 23 buri munsi birimo amahoro, ariko ibitero by'uko bya Kinshasa bakomeje gufata abaturage b'abafunga b'abapozisiyoni b'abashinga gukora ubugizi bwa nabi nta kimenyetso na kimwe gishinzweho. Ibyo ngibyo rero yabikoze agaragaza ko nyuma y'uko umujyi wa Goma umaze gufatwa na AFP 23
ndetse n'indi mijyi itandukanye abantu benshi bakomeje gufungwa nubwo ubutegetsi bw'Ubusuwisi bwabereyemo ibiganiro Montre bwari bwahaye inshingano twese tugatekereza ko bakwiye kuba babungabunga umutekano w'abaturage ndetse no kurekura abafunzwe ba M23 ko kugera isaha nta n'umwe urarekurwa abana abagore ko bakunze gutotezwa no kugirirwa nabi bahurwa uko basa cyangwa imvugo bavuga M23 dukomeje kubanisha abaturage mu bice igenzura no gushaka uburyo amahoro akomeza guteza imbere ubwumvikane bwabo ndetse badashingiye ku moko ndetse n'ibindi bibavuga ati M23 tuzakomeza kurwanya ibikorwa ndetse ibagezaho n'imiyoborere myiza n'isimuza igitugu nta ruswa no gufunga abantu mu buryo bw'amategeko no kubabuza umutekano mu bikorwa by'iterambere. Ibyo rero yanditse ahita ashyiraho videwo igaragaza abantu batuye amaboko yabohewe umugongo, abagore bambaye ubusa, abana bambaye ubusa, ubona yuko bateye agaciro byashyizwe n'ukwezi kwa Kinshasa. Ubona yuko ari byo yagaragaje bigaragaza situwasiyo y'umutekano mu mirongo ndetse no mu bice bitandukanye ugenzurwa n'ukwezi kwa Kinshasa, ariko bikaza binakurikira andi matangazo yasohowe na Twirwaneho, yasohowe na Dr. Kimwa, Kaniki, Dr. Kimwa, Birimanzi ndetse n'abandi bavuga kumvikana muri M23 bagomba gushyira hanze bagaragaza uburyo ki abaturage bari mu Rwanda n'u Rwanda babayeho nabi, abandi bari muri amahoro. Avise duhe ishusho y'urugamba rero uko iteye hano muri Minembwe cyangwa se hano muri Kivu Amajyepfo. Byifashe bite, urugamba ruhagaze rute ubu magingaya? Kuva mu gitondo ni ibitero bikomeye byagazwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Umuturage wa batire kuvugana n'ibitangazamakuru bitandukanye bavuze ko barimo batabaza ko barimo barakorerwa jenoside ku buryo bukomeye kandi bishobora no gutuma abaturage batuye ba Minembwe bahura n'itsembabwoko bikomeye ku buryo byavamo na jenoside ikorerwa abanyamurenge. Ariko ngo hari systeme, ngo hari uburyo Kinshasa bimwe wanatubwiye kare kuri rya tangazo basohoye ngo bari gukora ubujyangi bwinshi bugomba kubafasha kumaraho abanyamurenge. Ubu bateguye intambara ikomeye iyo bita Latezburire nuko ikimera cyose guhumeka cyose kigomba kwitwa baburiya mwura mudozi wa Minembwe. Ngo byitwa ngo iki? Latezburire. Latezburire. Ikihumeka cyose ko kigomba kwitwa ikimera cyose gihari kikanjizwa. Yego. Nacyo cyatumye izi bakoteri za Karemi zatangiye kuza baziza mu mbunda ziremereye amabombe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ari inyandiko nabonye imaze gushyirwa hanze na bamwe mu bari imbere mu butegetsi bw'intara ya Tanganyika. Yego. Igaragaza ko bazanye mazutu, bazanye esanse, bazanye n'ibindi bikomoka kuri peteroli mu magunguru. Yego. Kubera yuko ejo bundi bazanye drone itwaye impapuro, itwaye megafone igenda ikangurira abantu bo muri Rwanda yuko bakwiye kwirometa muri AFP, bakwiye kwirometa muri FARDC. Bakavuga yuko utazabyemera bazamurasa cyangwa agafatwa mibiri. Igihe boherezaga impapuro bagira ngo barebe yuko abaturage bashyize bajya kuzitora, boherezaga udufaranga ko baje kuzitora. Rero nyuma y'uko babonye ko bishoboka n'ubu bagiye kuzana ingunguru za esanse, ingunguru za mazutu, noneho bagiye bazita muri karitsiye runaka. Nibamara kuzihata abaturage bagiye kuzitora bahite bazirasa. Abaturage batwike na ya esanse na bya bibombe bateye aho bari bose hake. Niyo gahunda y'uko bagiye gukoresha nk'uko inyandiko yasohowe n'umuyobozi wa Tanganyika akaza kwishyira hanze ibintu. Ko numva bitari buze koroha. Ntabwo biza koroha kuko urabizi ko hari amashyamba, ni ibyatsi nicyo bahisemo gukoresha. Ko barajya batungungurwa n'abaturage bakajya kubitora bakayirasa. Bahirasa urumva esanse ahantu imenetse, mazutu ahantu imenetse, birahita bishya noneho cya gihuru gito n'abari bakubaza. Ubwo n'izo ndegene nako ziri kurasa ubwo zizajya ziri kubarasa hejuru. Yaba Sucre 25 urabiza aho urashe wahita hanacukuka ku cyobo kinini. Turumva nuko bakiragiro niba kije kutarata ikindi kikaza kigata esanse
kikaza kikayitwika drone zikayitwika bya bitero byo ku butaka bikaba biri byohereza amabombe urumva ko terburire bayituyemo. Ntago byoroshye Vincent bwana Mutangazaki. Vincent Masisi ho bihagaze bite? Naho ndimo ndumva ko ihari n'ibindi bice biri kuberamo imirwano. Masisi nta mirwano yari cyetse za Warikare. Warikare burya ro Warikare na Masisi biregerana, niyo mpamvu usanga kenshi umuntu akunda kusa naho ahisa bivuga kuko usanga n'ubundi bitera ariho biba biri kwerekeza hano za Masisi. Masisi nta mirwano yari ariko hari deployment ikomeye iri gukorwa na AFD 23 bari kwajyana intwaro ziremereye, bari kwajyana abasirikare benshi bari kuva za Kareke. Yego. Uturuka ku itariki 12 23 wabonaga yuko iri gukora deployment ku buryo bukomeye kugira ngo ibintu ko yabasha guhangana n'ibitero bya wazarendo biri guturuka za Warikare mu gace bita Kashebere. Kubera mu gitondo mu masaha 11 nibwo mu gace bita Kashebere ku musozi bita Burundi. N'ahantu n'ubundi muremure usanzwe uriho ingabo za AFD 23. Yego. Bagajye ibitero bikomeye n'umutwe wa wazarendo ku buryo bukomeye hakoreshejwe intwaro ziremereye ku buryo abaturage bari babiri benshi bakunda kubera imirwano ihari cyane, yaba ari AFD 23 gukoresha imbunda ziremereye, yaba ari umutwe wa wazarendo ndetse na FARDC. Biravuga ko harimo n'abasirikare b'abarundi bari baje basigara mu bino bice rivanze na wazarendo bagajye ibitero kuri 23. Ndumva ibintu rwose bitoroshye n'aka na gato. Hanyuma Vincent, hari inkuru yo twari twagiye tugaruka kuva kare ariko noneho bikiri kuvugwa, harimo haravugwa amasasu yumvikanye hano za Kinshasa. Abantu benshi bari banahahamutse bagira ko ngo batekereza ko ngo yaba Gisekedi bagiye kumurya kudeta. Duhe amakuru kuri iryo turika ry'amasasu ryumvikanye hano muri za Kinshasa ryahahamuye abaturage muri za Kinshasa. Nibyo na makuru twabonye mu gitondo abantu benshi bavuga yuko ishobora kuba ari kudeta irimo n'urwano rwa kimwe cya Kinshasa. Ariko nakomeje kubikurikirana uko abantu bagiye babivuga ndetse n'uko bagiye babyandika, bavuga yuko ku kibuga cya Stade Martyr ariho hari kumvikana bombe ndetse n'amasasu menshi cyane. Yego. Ariko mu mboni zanjye nanjye kubona amakuru avuga yuko atari kudeta kuko nawe nabyize ngo isanga ko kudeta itahera kuri stade. Ahubwo ari imyitozo ya gisirikare iri kubera kuri stade nk'uko byaje no gutangazwa nyuma y'umusirikare n'uko ari imyitozo ya gisirikare iri kuba abaturage badakwiye kugira ubwoba ko abarinda stade mu gihe habaye imikino cyane cyane haje n'ibirori by'abayobozi bakuru b'igihugu ari bagiye kwikorera gukora imyitozo mu buryo bwo kwifotoza kugira ngo bamenye ko bajya barinda umutekano mu bihe bitandukanye. Nta bino bite yaba ari kuri stade yaba no mu bindi birori bitandukanye bikorwa mu byo kwita nk'uko byatangajwe na chef d'etat major w'iki gihugu. Ikindi cyari cyavuzwe n'uko umwe mu basirikare bakomeye ba Kinshasa yari yatawe muri yombi, ariko yaje kurekurwa n'iki gitondo nk'uko byaje gutangazwa. Ngaho rero ntabwo byoroshye. Noneho ndabona Kinshasa ngo bamaze kuvuga ko ASF ngo ASF ngo irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo yatangaje ko ngo itazakomeza kubahiriza agahenge mu gihe urundi ruhande rukarengaho. Ibyo ni byatangajwe na Bertrand Bisimwa. Ubwo ibintu si ibimenyetso bigaragaza ko se n'ubundi ubwo hagiye gusha ubwo niba batari buze kubyubahiriza ubwo tayari bagiye ku intambara binjiyemo ko batanu gutongoka k'ubundi yasanzwe hashya. Ariko none ubwo ni none bigiye donc none bibaye mu Rwanda nakoresheje. Ubundi hari gushya kigiye kuba mu gukongoka. Hagiye gukongoka. Niko urumva imirenge hari gushya, ubugatere hari gushya, M23 niba yidekereye kwitubahiriza agahenge hagiye gukongoka ubundi. Aho rero ntabwo byoroshye rwose
ibiri kuba ahangaha niba Bertrand Bisimwa amaze kubitangaza harya sakire perezida wa M23 ni perezida wa M23 muri AFC akabiki akaba koordinateri wungirije ushinzwe ibibazo bya politike ndetse n'imiyoborere n'ubutegetsi. Bivuze ngo agiye kurekura abiwe, agiye kurekura umutwe we wawubwira ati ngaho ni mumanuke mugire utuntu mwikorera. Ntabwo ari gutanga amabwiriza kuko chef d'etat major arme de sécurité congolaise n'utanga amabwiriza, ariko ngira ngo naba yabivuganye na Bertrand Bisimwa no se si perezida w'umutwe. Ubuse baramutse bagize ibyo bakora ntabwo perezida ufata icyemezo cy'ingabo za AFM 23 buriya Corneille Nangaa niwe wafata icyo cyemezo yenda cyangwa chef d'etat major kurenza uko bari abanyapolitiki bagifata. Ya kubitubangura dukubite rero na n'izindi update za ndani, ubundi sasa tukurekure dukomeze tugende dushakisha n'andi makuru kugira ngo n'ubundi tuze kugenda turekura andi makuru arabuze kuba komeye mu masaha y'umugoroba. Icyo ndi kubona kindi kivugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko yerekeza mu Burayi nuko bamwe mu banyamurenge bari bateguye imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Imyigaragambyo igiye kubera i Buruseli nk'uko itangazo ry'imbere yanjye ribivuga. Yego, imyigaragambyo iri butangire mu masaha 8:30 kugera saa 10:30. Iyo myigaragambyo mu gace bita Place du Trône de Buruseli iratangira saa 5 zuzuye. Baza no gukora inama n'abanyamakuru igaragaza ibyo bavuga. Ni umuryango w'abanyamurenge bita Gakondo Utoko ndetse n'indi miryango itandukanye byateguye icyo gikorwa. Bakavuga yuko rero ino myiyerekano cyangwa ino myigaragambyo barakora mu mahoro ari ukwerekana ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeye kwibasira abaturage b'abanyamurenge bamagana ibitero birimo bikorwa bije kwitwa ko abatutsi bahita ndetse n'abatutsi b'abanyamurenge bamagana ruswa n'ibindi bikorwa bikorwa byose bya Kinshasa nk'uko babigaragaza mu Rwanda rwabo. Aha, ngayo nguko rero ibintu ntago byoroshye n'aka na gato hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vince, ubwo rero niba nta zindi update buriya numva twagushimira tukaza gusubira mu yandi masaha ari buze. None tayari yamaze no kuba atambuka agenda. Vincent rwose wamaze kuba avaho yerekera. Gusa iminota yo rwose irimo iragenda. Gusa rero ubwo tugiye gukomeza turebe dukurikirane iby'imirwano iri kuba hano muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane umva ko niyo yakajije umurego. Tugiye kureba rero uburyo ki turaza kureba uburyo ki MRDP twirwano bari kubyitwaramo kuko urabona ko bigaragara ko akazi k'uyu munsi kabaye kenshi cyane kuko yabafande Rugabo rwose no ntago yigeze agaragaza rwose uko byabyutse byifashe. Ibyo rero byose ni ibimenyetso bigaragaza ko rwose hari ahantu uko byaba kose haramutse umuriro waka ndetse umuriro ukomeye cyane. Plaine de la Ruzizi rero yo Plaine de Ruzizi nanjye ngo Plaine de la Ruzizi ni Plaine de Ruzizi. Igifaransa kabisa kino rurimi ruba ruri strong cyane. Plaine de Ruzizi rero amakuru ari kuhavugwa ntabwo ari menshi cyane usibye deployment ziri kuharangwa ku ruhande rw'ingabo za Kinshasa ndetse n'ubugome bukomeje kugenda bukorwa na Wazalendo. Nicyo kintu navuga kiri guca ibintu hariya. Naho ibindi byose ubona ko rwose ari bya bindi nta bidasanzwe biri kuba. Reka ahubwo tubashimire cyane tubarekure mu banze mujye mu mirimo yanyu mwe twabanye turabashimiye cyane. Ubwo nyine tuze kongera guhura mu yandi masaha y'umugoroba tuzanye n'izindi update ziri buze kuba zigezweho bimwe twita ngo ni ripoti ya Risasi na Mageruhi. Tureba rero uko situation iraza kuba yiriwe yifashe. Mu byukuri like na share ntimuze kubyibagirwa
abatarasubscribinga namwe mu bikore kugira ngo buri ko tugeze muri studio muzajye mubonera amakuru ku gihe, muce ukubiri no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.